Nanabi. Dia mo kwaye ya ewo ye ka ne sen. National service no ya ka wie. Dia mo ye wa bafa stock no me ba cho ya ka wie. Ye, wo yo. Dia mo ye wa bafa stock no ya ka wie. Wanya no Emeka na big push is big loot. I don't blame you. Now we some na we jina kwatro na ye bisa akosa ka benya no akwatro on Facebook. We benya no akwatro on Facebook. Some atese chama Wontumi. Eno nti na nani abro so open national chairman. Ena mo ne nam empanyimfo NDC empanyimfo so omonkọ kanche ma melody na no ne president Mahamadu kasa. Hey obi antie. Obi antie sa wo se wonya abone a go to court and prove your innocence. Ana na mo ne nam krofo so pachew. Ni nyina ayeti o. Baby wo ha ne yenka. MPP fo a mo ne nam NDC fo so e pachew ni nyina ayete. Na mo NDC fo so ye ma mo woni. Abana ya to ya ne ya nto sa mo fa ma meya megoro medasi o. She na wo ka sa 57% na ya to ya no. Sabe ya wuri ya nim kwasoro nti ne ya to sa aba no. Ya ne bedi abede no. Samu family and friends bi a mo be play a mo kwa outside and mo play eno amfa ya ho na mesira me bisa wo mo keka se ena se Gabby otchere da ko na nka na adoti akonwa so no so wo kwaje a enka be ya se me pese me bisa sa ankrofo no so se e free da ban na Gabby otchere da ko tu gold wo Ghana mon kama mintie e free da ban na Gabby otchere da ko otu gold e free da ban na Asante Bediatuo otu gold. Yenyina nokra ne yempe yete Ghana hayi yenyina nim se Gabby oso elo ya damboa me pa cho enyo mu na na se wo Ghana ban bekwa akobo bosia Ken Ofori Atta so wo legal consultancy e wo so ye ansa ne akwakwa akobo bosia no wonim se sa na Gabby otchere da ko ne law firm na etu Gabby fo etu Ken Ofori Atta for say we shop tetakra mu ani aye wo so kobo bosia okay wo kwase one na be ma ne legal background ne prayi nyina no mo ba bosia na me no mienu ye di akwakobo no ni ya ma ne percentage so wa ye adwuma consulting wa ye adwuma omo wie ye na Ken Ofori Atta so di ni data bank so fa ho say ye mom ne ya be hwese sika no ebeba na afa ya tumofuo enti ya no so eba ni age percent ni de akọ data bank me ba cho me boa Ghana ho bi nka che me sa me boa sa time no Ken Ofori Atta no oya man ni adwuma se no oya man ni adwuma ka enim de ode be ya na ensa no bank adwuma no oya no tina no de data bank na asi ho no ma Ghana kwa bobo si o so won na atuyefo no age ne percentage de akọ data bank na ya se law firm bi so e Gabby otchere da akọ de ono so oya legal ho ahwan ni ya so eno so legal consultancy ni akotua ka. So they position themselves as to dia omo ye omo ankasa career na ekuru omo na omo de ye adwuma omo mu hwana na oya mining mo pesa mo ma wesu ye breaking news ene ye nti bi da chesa mo de ade no se anya mu a na ye obi a eye haram 38.2 for no se bibia abekoso wa Ghana ha no se anya wo mu a ene na eye obi foforo de a eye asema ebinsi da. Enti mi pese bi se MPP for say wo mo yankrofo mo bom manya na sa mo yankrofo mpese kuro koso because se good feels na wo no ni Ghana bayan ba be sign contract ya lease concession na mano no onu kro ni afidie ya ka ne say Davidson ma me twa video ba ko bia ba hu say fidie no wo inside we kwa de say wa no there's another video eno me anam de me camera na me twa ma de me ko gina me nana no na me zoom ko inside down na pesa me hu de wom hwe afidie what site ko nyina ya engineers and planners there thank you anya we ko foforo so. There's another video how we say machines ni simu a eye adwuma machines na what site woni nyina ye engineers and planners there hwa anya dia obi ba be ka say eye engineers and planners nti ne ye ka bia mo engineers and planners aye adwuma wait for years when him say esanse na nado ye vindictive enu nti no mo ba ya
yina hi box site wo mutu o mani si baba Ibrahim Mahama so na concession no kura mo so o maje ekwa bi a kire so mo de kosi awo ma China fo sesen so mo mre ye sika mo misa wo mo say sai concession no mo je ye no mo so mo de kwa ma China fo no box site na hi no mutu ye na sika hi no mo de ma yen chesa medwene enkofo bi hu aya na menti ase o me pese meti ase but menti ase dem say kwa another video where they say aminanu we bia me ko gina e pa na mani so kura ya time but still me si me gina wa atwa aya de me hwa aminanu ma me say yes enya asem keto but still nowadays me twa wo ko da man site hono mu a adwuma e koso no me pese me bisa Ghana mrantie ne maba wa say adwuma de yesi development ye ko yanim ana yesi ye pese ye ko yachi me ya analysis bi a kiro engineers and planners adwuma all yesisi ye tio sa ofri da man site ne yesi yakwa akopo obi foforo sa onu momu take over no waki de atia ne say machines na egu site ho no wo kwaye procurement anasa wo kwaye amomu omukọ wo kwa akọ krase ye mfamrewa it take not less than 6 months. Okay. It means more than 6 months, but minimum 6 months. And to work procure Sanyamana, it take 6 months. Okay. And so now manufacturing number where you now what sign about shipping all the 3 months about shipping. Machine in Babedra, yet to be the 1 month and some weeks near the assessor. Enti anya de ketwa enti 38.2 for no mani abre no mo say yenya da my se no to ho na ba yamfa my engineers and planners yamfa mo bi foforo no Ghana for de be sie ne say enipa mo wada my so mo ya adwuma sisi ay over 1000 enipa more than 1000 and ya adwuma sisi ya si asemba EMP entoa so na yankofa campaign from onumomu emetoa so ade be sie ne say sa number of months ya nipa ne de kwa kra emfidie ne de aba no we are looking around 1 year 6 months e chance da mines no anya adwuma e was say e call off sa nipa 1000 ya be yomoden currently sa nipa 1000 no mo sisi over 1000 na omo ye adwuma no mo mi 38.2 NPP for ne say ya be ya sa nkofo ne den Ome form ana because nipa no na afa na oba no anu so anu obi ania contract moreover ni sika so se wo pese okwa mfidi anu oba kra de aba enti afa dia ne yese ne da mines no adwuma fa wo nyina obi an kofie unemployment so ne ani abre ho aye pese ye sisui Eti wamu dada no according to NPP for logic. See ade baba EMP na adwuma na to aso de. There be yantum onko system fidie ni fru ani afa komo obi foforo afa wakwa procure machines. Ni ade be 3 months akwa shepe ni ade 6 months a procure. Ni ade 1 month 2 weeks aba be hyehyɛ. Na nkrofo fie. Now what is the guarantee say? Sa nipa over 1000 no mo sisi ya no. Se company foforo ba be take over. Sa nkrofo no adwuma eye secured. What is the guarantee? Because seven previousa no akiyate esa agongo ebufu of which alaji ubufu kura oboa. Ne bufu no akase company wo ton. Na obi foforo ba be to CMG a. Opano ne ya titi be ya adwuma. That one there. Opano ne no aki be ya adwuma. Eno there. Some say they are na say the tinu no say they are shashasham no. Ha na etete na wasi kofie. Davidson say wo ha adwen kofie na no nwi no. What ya say? Nipa na baba be to company no. Opano ne yem be ya adwuma. Yeah. Nemom Sammy fan say na na PNT. Ewo adwuma mu so or your group general manager, right? Na ebia alaja agwagwa so adwuma no kra mentu aso biem na na penti so say janwa kwa me no na eye tini ada sa dia fo achi ba me a afena na penti ba ka kira me no me no so na ye nya adwuma na nyo no kra na ono kwa na no na ka ya sema ye nyo na bo employee onka enti there's no one na penti ba ka kira say wontimi ni ye nya adwuma because he is part of us already. EMP is part of
Goldfields what da mine adwumayafo no mo ho ni nyina ebinum kwa ya EMP adwumayafo. So in this case see I see EMP vacate here na say ordinary expertise a wo mo nyina be free site wo eya no politics nti bibi ha ya adwen o bibi ha ya adwen because enra dia medi mani ko hu ye ene say and you see adwumayafo no ama o matoba ha. See, na say na friend amokoye burden, na friend amokoye when any yadwuma krasa na ye beyi yedi. Enti enra e was honorable Amakofibua, the Minister for Lands and Natural Resources. E was enra wo jade oye won kran. No ni adwuma ye fo ni kwadi nkomo no show mu kran say. Mo adwuma no eye secured President Mahama say. Ni obi obaba be take over bia no onyi obi adi. But say on you be there. My question this morning is that say yes EMP every 1 year for before from ra. Say nipa over 1,000 a ye ka wo masema President Mahama ni abre say obe secure madwuma se ne be ya ye nyi obodi ana ye nka chom so bia enko fie no. Mesre wo be ye den. Because akwabasa EMP be yi ni fidi afiri ho. Obeyi na expertise omo ho nyina afiri ho enti afei na company foforo na ono beba no wono kwa akope machines na ono kwa akope expert a wode wo mo ba enti na saa no wo mo no ho na betu amka why na betu amka wo mo so ye Ghana fo wo so mu adidi e wo so mo nsako o ma no na omo tu omadwuma mu dada na se transition e ba because wa eye denti na wo senke affect wo mo na so some politics tantanya ye wo Ghana hanti hwa media me pese me ka kire His Excellency John Dramani Mahama no pay na me ka kire Honorable Amakofibua say mamu ntie 38.2 for no. Don't listen to them because me and Radia me dem ani ko hu wo da man no ekire pefe say et say EMP na ye adwuma no that is it say alaja gongo tifie so watifie oya na other business nyame no na etia na ye kekem sa na de na kwayo go fields na esi ho no EMP na ye dirty work ni nyina but ya prefer say broni beji sika ne dia kwadanse Ghana ni beje ya dwene no ya dwene yo Ghana ya dwene nya Shadia mama wu sa Ghana for ya dwene nya eye Ken Ofori Atta de na ado ade a wo meye wo krom ha ehwe Ghana fo anim egu indigenous banks e wo krom nyina wu sa foreign bank bi o mo do mo saka banks ni savings and loans companies o mu gu ni nyina deliberately no mo sheda o mu gu ni nyina no ni nyina na Ghana fo adwuma enti ese wa mo tifie no omo wo hyehye wo mo che se wa mo wese de ne ma koso na ayo mo yase Ghana fo di ye Ghana fo ma me ka bi nkyere mo NPP fo ye nkrofo bi a se Ghana fo ho to mo na ayo mo ya se Ghana fo ye ho to yen na Ghana fo nwuma eye ya na ye NPP fo ya because omo hu so mo ye nipa chen yen omo say omo no chese omo no mo ya Ghana fo no se den you the whole ten minutes ase say your omo dia problem bi ani ho but ya ni possible see their problem wo ho and you see that bia me catch you say wo nipa bi wo wiase na nyame ahira na emu wani mmere no na kamene wan kamesire wo twade ampo nyankopon se rade mesire wo enhira ya wo dia hira nipa sumasi wo de ba me mu 5%. 38.2 for no Sammy yamwa kameka so nyankopon ti asefo say mesraw inshira wodi ashira baba Ibrahim Mahama no de ma 5% pe. You know why? The way mo tan no na mo mpe na asem no eno kwa na manya me shira ne mo eno na manya me shira no enye bibia o nyame we mo se de mo asem wo jealousy bi eni brani oya bi wo makoma mo ye so bitter. Anything about Ibrahim Mahama, you have problem with it. Adia muni problem one say Ibrahim Mahama didn't sika. Ebe sponsor obi say yanko any surgery and the more edin about somebody akra mo fama no. Ba nyame ahira no okoto play am say eh anti bi da tika nyame ahira no first kan nya den. Ofamro na di o. Ofamro na di meboa. Sa wo ya wan. Aya wo ja Enti Ibrahim Mahama sponsor crop problems so krom ha. We see nothing wrong with it. But we know the sikani bi ye ne ho
kakra oya president nwentia meanwhile MPP Frankasa nim say Ibrahim Ahmed Juma wo ye time a soro pado na president ko for time by some a yawo ne ani bre wo mo afa na mo de mo mpega na ni ye die nti e yawo ja Yazami so mu Ibrahim Ahmed no makomete o mo be se de nyame ahira no na bibi ya to ne so wewa the more na wudi yawo the one na wani bri ni pana wu na bibi yawo no well mo kwa mo ka nyame be hira na ma afa da mo ya hu yenye ye o dia mo ye hu yenye ye me dia me pesa be catch president Mahamadu say ade a wada my Sammy me di mani akwa ko hu no there's no way you betimi akasa yensan ma company foforo and me take over it will not happen and see enu kwa see you know why ebe affect Ghana for no mo ye adwuma ho no ebe affect Ghana for na omo ye adwuma ho no and you see no ake me coin na person ka me hu say e bia abrofo bi ni nam ho bebre but what you say 95% of the population na ye ko hu ho no omo nyina ye Ghana for enti adan na ya dwenkyere yen se san krofo na omo ye Ghana for yenya yensoro ma no politics inti yamo amadwuma bo mo ni yen satisfy obi hwa mesra ban say sa oye bibia sa onfa da man site no ana concession no emma EMP a me fa no so please MPP for why must you please MPP why dey ya omo ya hwan ya also ye bibi please yo mo enkwafo ma be hwe nyame ani ma bokuro se to ebe se boni enkwaf MPP for binom na wo mo access to power ade a wo mo di kuro we ya ja no no ake ya kwana na ye nam ye kwana me tumani na me hwafom Wutimu say baby wo hono ma forest ni bi wo hono ma o ma reclaim but hu amena no se edidam wo say ete se ya abandon ade bi na sa na forest na ye se ne kakra what you say wana ya hu forest na wutimu say ya forest ye say ye nkom biem ba hu sa amena no edidadidam boni awudie a MPP for the bedi Ghana for no some forest reserve ye wura se yankoto gold no ma say ye kwaye nyina nyame na de ye ho afofi na 9 months adwuma wo mo reclaim sa forest nyina maye now you see Dabia make a say His Excellency John Dramani Mahama any honorable Amakofi Boadu, they are not against mining no in fact Ghana we cannot do without mining. There's no way Ghana we be ye abra ye be mining na free do abeka sasem na chiro bia oboa ye ntro but you know wo koda man a wonim so mo agric site wo hwan kasa wo mo ye fu. Do you know what they do? Amoye mining ni nyina wi a no mo ho sa ha mo nya hwe wo ho bia mu a no ma reclaim asase no. Okay. Omo de bia dua kube in fact ye kwa ye num kube pa me kwa na me hu se microphobia group na me se na de na mo ye adwuma ye foi mo nko ade na mo ye mo se ye num kube na me se ne mo mambi na nem besra mo tumi so kwa kube num konum bi wo ma dua kube o ma dua amango o ma dua nua nti tumi se o mo san wo afuan kasa ye mining site no edia na fo na nya ba bia eye concession na wo ma ye adwuma wo so na sa na wo san ke ye mining na sa na nko Sanya ya mining. Wuye utu ade ne wia no wa reclaim and wo mo no mo wo dam. Ah wo ma kretia e wo no mo Washington ade no entini nkonsuom. De ye nuanom na ye ne mo kono ye ka mo ntiase ne se ye ntu gold wo nsuom. Ye ntu since when asade no kra bae. Ye ntu gold wo nsuom. Wow, ebini o. Ebinie enti we yo mo ye ne se wi a omo ankasa wo ma ye bibia enso na ntini nkọ ba bia o mu wi a na o ma reclaim asase no ma se na ka mane site be na be hu nua green say wo kwa na tifi ho side na wo ma dua kube nko a kube no so de ade pa fine fresh wo ye kwa na o ma tie go fresh ne ye so ye kwa no bi so anya asem ketwa enti ade a me pesa me ka kire His Excellency John Dramani Mahama ne say you are
not a president to please NPP. You are the president of the Republic of Ghana to please young Ghana for. Yet to abama wo President Mahama say, be ye de beboa Ghana. And yet a group of people. MP has to stay my minds. Me de meka no. Because entimi must say. Now I will say the do amoye kura mpo no. The whole thing is under NPP na san koma when you na start you. When we say that my mind is asema ye ken. And I negotiation you na MP starting no under NPP. Ya mo bi say abugina po. Oh, that Lands and Natural Resources Minister. Ya mo mi sa no. Ba bi o agreement ni koduru ye. Bama we afedo mo ye dede because the thing say President Mahama ni nua ni Ibrahim Mahama ti ye dede aya tatis da bia me catch us say NPP for was to buy no omo tatis bia mu play say so mo opposition a ma yen twentro yen kan sama kase enfront to NDC for so. And I don't understand minim nenti am wa semani sa President Mahama sa no mu buade o. Because the rate at which now some more commanding respect man and ado. Now man didn't trouble some betting disrespect President Mahama. No, I am who am a say. Yana Moya Mesrio. Man jam some more right to disrespect President Mahama. But more Akufo Addo. Any more Bawumia no more beyond disrespect to mo. Hey, che, there be a mecao. Me, there's no way I'm disrespecting an ado. Men didn't attempt men kasentian because we are penny when you chair me. One me papa. All those and papa. It means to me, send a mean to me, papa attempt, no mean to me, dinner attempt. But no soon, Chilasa, or Yadia, and Koye, no can say, Miano, I yank wasem. Criticism is different from insult. Get that thing into your skull. What is wrong with you? The children see about criticizing, eh, what did you attempt? Mama yayay eni on bebre o mo bebre wan wusem hunu na John Boadu kwatena TV show okeka yen sansamfo na okwakeka wo Lawson TV was say ai ena it's an insult to say we be appointed nod na e wa Asante region so be MC. How dare you John Boadu, how dare you insult nodness? Who do you think you are? Now when people now want to cry, you've been rejected. Why do you want to find your feet now? Now I'm finding your feet. Must you insult a certain tribe to find your feet in your collapsed NPP? Master one kuwan to my bayana afa fire near the biaba ho. Was so cried and I'm feel you. Now minim sa also cancer bunusa. Why somehow can you go back and listen to the video? See, as I'm not kind and say it's an insult to say you better appointed not now. I was Asante region say or may MC. Like how? There be someone say no. Yes, someone appointed one. A little said do someone. I've forgotten the name. Maybe I know the oil wine. Ah? Na Ghana higher TA and why na catch them say. Imagine one me to arrest our tribal politics. Let's stop it all. MYN. Ya think cry hey. Sabe ya bununi. Maintain cry. No ake wonya kroboni. Won't think cry. So be Asante ni or think cry. Oko Kumasi a bonofo ebiti Kumasi enkrafo bi ate Kumasi. Sanso na fantifo bi ate Kumasi. Uko me kuro mo bona enkrafo ni bi te ho, ayegbefo te ho, asantefo te ho. Sanso na esemfo ni bi ate ho. Baabi abekọ bi akonof, wo be hu asante ni wo ho, be hu bunu ni wo ho, wo be hu ayegbeni wo ho, wo be hu kroboni wo ho. Ghana na yeti mu no me patwa your mind baako o. E your mind baako. Wo pese wo tu wo Ghana, wo betumi atu. Ba wontimi nka kire se kuro bi ye obi dia. Ghana no ye nyina na yatim. Sani ya kan san ko bi nko bi diem. Ka betu kwan. San kan tu kwan. Kan bere. Ka bere na wan kan. Ntinka enkranfo so okay. Yaso ya ji asase, aha ya asase. No, we shouldn't start it at all. It's not healthy. John Boadu, ade na was starting, it's not healthy for our politics at all. Don't do that again.
Enya saade ne bio because ye nim se nka atwam moyi Dr. Bawumia as wo flag bearer no ne ehu so ejasa na ye se NPP ya Kamfo party ti makwa akoyi yi obi ofri northern region dia na chese sa dombo buzia hwan tradition na mu di ye adwuma ye se ye ka no se buzia fo adi du dombo fo so anamboa na dia wo kikan unim se flag bearer kra na wudi natem because the whole NPP as a party no Bawumia na ofri north no e na di manim also say a selected area bia ye do obi ofri north akoye MC you know it's an insult nipa no te one na until that is where we are getting this wrong and no me so obi aba comment say enkebe obi oye nordna or say that obi oye Asante wo mo no mo nsem fata so omo didi na mo no mo eye sa cartel no fashion for no omo na wo so omo didie hwa ura NPP mu mpo a da bia me ka kire wo ewe nya breaking news a me be ka kire ura NPP mu aye wo NPP for wo NPP wonya NPP ni wo NPP mu akwobde ye bede wo no ti na me ti say se ntwa mo no yi TV ni radio so no mu ye dede a abra na me say he me mo ka kire sa akora na ni abra so pa so starting communication ma NPP no abaya yen starting communication gidigidi sa yen starting communication wonwona sa dia wo ye no nya sa dia ye party communication wo pesa wo ye politics asuade ye ha sa mo amabaya na one nam eno akwade mu se wo akwatere otek eja mo so mutumi bia microphone bia microphone ke kan kwase asem sa se wo wawie university na wonya adwuma na wo ban ba 8 years na de no ma mo adwuma anye wo di 15 months e ba be ka ye ka ne say 8 years no man timi ampa adwuma ma a wo ye pipi ni no by shut up enti se ba ka kira wo say ensem bia meka wo TV so no me ma wo evidence asem bia meka wo TV so no mema video kire say asem na meka na me wo nyina so now maka cho say me koda man me kwa ho purposely say me pese me kohwe sani adwuma ne eko go feel so for eno money Ghana ban enya contracts ena wo mo age sa man ne concession na wo mo yesu adwuma ye lease edema wo mo na wo number of years wo mo ene aban akosa entiase apam no na go feel so ho kwan say eduru obeka say lease no aso meto aso na Ghana aban so ho kwan say obeka che go feel so for say samo to aso a me pa me de ma anasa me pa me fa maw sa to me no wa Ghana aban ho so obetimi aye ba over the years no go feel so for any aban ya Ghana aban atena se wa asumdwe kwan so a problem bi ani ho this time around enya aban na aka che gold fields say wo mun jai da mines no ento ho no mun ko gold fields of one ankasa no mo say eye ya adwuma ni bia eye ya wa other concession ya pese ya concentrate nti da man de no nya de ya betoa so biam ya lease no aso me pese ya ti asem wo ya se na 38.2 fo na kasa wan wo ba bi o mu free ba gold fields adwuma no mo ya wa da man no enya ban na ka kire ne say wo lease na so ne ya gia free wunsam omo na tira se no mo ka se omo ntoa so biam now say David so betimi asate raw video so no na mo hwa me say me change ni a me na mura bisa very very interesting many je ho say da my minds na wa ho no enye good force for na ka kira ban so obetoa so na ban se on toa so oti ase eye omwa no mo firi omakuma mu say ye lease no aso de a adwuma no nya de a ye betoa so biam nti aban wo bibi foforo apesa wo de ya na wo de aye na me ba ma wa bakosam ba ko wo sa site we ho unim say engineers and planners ya for me no 1997 Baba Ibrahim for me no 1987 and o mo start say o mo ye mining adwuma 2002 and money gold first for any contract was a mine site ho and no sha say omo ye adwuma de ama gold first for nti wo na no betu gold no e de ama gold first for na wo mo matua wo ka so it was on contract 2017
2017 Ghana for muntia 7 year 2017 and a Goldfields former engineers and planners every year sole contractor just an enemy that you be any ho ono pe and I know ye adwuma de mama a Goldfields say what my site and as a concession also enti eyo no ani fidie eyo no ani niam na wode ye adwuma ni nyina na wi a Goldfields fire den atua no production no eka Baba wonu se Ghana ha no se bibini ba ya ade be ye de na buroni be fa kwa ye Yesuban ne ahonhom eti ye mu no de de ya no ya nkase ye nua de ne ye mpa ne yie enti sa wo hwa engineers and planners adwuma omo ne eye Goldfields fo aye wadaman a for all these years no omo no mo ye adwuma ma Goldfields na Goldfields etua omoka. It's as simple as that. And now we see a fair site no ana concession no omo nya adwuma wo so biam to omo ye den omo ekọ ni ana oka akani wo do obi oye akani ekọ no so nkodi MC ya enka hwan na beti ase me pa acho MCs na ya point wo mo no ya point wo mo based on baby anipa no watena che eni so be Asante ana oye bunini ana oye nkrani ana se na watena no fa che me ka se watena obese 20 years wono omo na atena hwa na qualifier why na be ka che me se onye srem ni ntino. I mean, we should stop that dirty tribal politics. It's not healthy. Why you na? Share idea na ya starting na ye no. Say anya careful. That create one na den to kwaba. Ampo. Afa ba enye soja na betu abanya gu o. Tribal politics na ye no. Eno na be say o man no. Na ye na no sa no be ye na ka dwombo do ba beto so. Enka be ba to so nyame mba wadwensa kira wai na wan kasa ye kura wan kasa ye. So these are the characters His Excellency John Dramani Mahama. I will plead with you, say don't do anything with an intention so be please you mo. Engineers and planners is already working at that mine. Honorable Amakofibua any President John Dramani Mahama this morning, may catch them say, allow EMP to do their job. Yeah. You won't frame Sadia na say, Ebia Wadrin Charles and Kwabaka say you wouldn't enter them. You won't frame because my president, no, not a year engineers and planners. No money Goldfields for year, you know, da mind that. Yafi. And ya na EMP be ye, you know, da mind. It is a minute will cry. I don't know so much way how. 38.2 funds somewhere how share any part of 1,000 yaka we can't afford the sound for na juma be every woman sa and it me say yamma EMP for kwan no nyom juma sa be de na amoka no me ye titi me ne mo nya adwen. Seriously speaking, I don't agree with you. Me say Honorable Amakofibua, His Excellency John Dramani Mahama. Munyamba abemu no. Na EMP ni Goldfields ye adwuma wadaman dada. Enya afe na 38.2 fo bi beka bibi. Na mwadwen akira mo se bi a mo pese mo please sa nkrofo no. Munyi moni na munya modwuma. Na munja EMP fo no munyo modwuma. Because Goldfields fo ka se wo mo ntoa so biem no. Ade na mining company bi ama so ope. Because sabi omuka so omuntu aso biem no omanka no kukuom eya public eya kan say public secret o say obiya nim. It's an open secret obiya nim say Goldfields concession e wada aman no omuso omuntu aso biem na obi nkyira me mining company a ne ho oden a oye capable to say EMP woti ase o wonti ase o eno ye wo bank ya. You can argue with your phone or with your keypad and our phone so no. Because EMP a year of South Africa. Engineers and planners. Omutu mine na be the South Africa for. But ya say politics any major woman tells you politics in tea, young man in Yajuma, born dog. Ewo Kroma. Say, Sanya Manu, ye jai, young so beam.
because ya wusa faso bia ni so nya sabi anim samo ya mamo 8 years anke be hye me papa 8 solid years na ya de mamo no ye hu de mo de abeyo so samo nim bibia mo be ka mo no atum because say sa politics na mo ye ne tete no atwam we say mo ka bibia na mo pese mo hu se ne Ghana fo adwen ti a eya mo nkọ comment section keke Enna na no me wozana na bi akoye post bi na he so sin is there big push is big loot go under the comment section kwa hwa de ono akase wo hu se hyehye Ghana fo se ne asie di na tem no wono akase wo hu se sabe wo be tworo nkwase asem egu ni page no so say big push is big loot na wo de amokoye wa national service ni yakawie na nabi dia mokoye ya ewo ka ne sen national service no yakawie dia mo ye wa bafa stop no me ba cho yakawie ye wo yo dia mo ye wa bafa stock no yakawie wonya no ebeka na big push is big loot. I don't blame you. Now we some na wo gina court na ye bisa ko sa ka benya no akotworo wo Facebook. Wo benya no akotworo wo Facebook. Some atese chama Wontumi. Eno nti na nani abro so open national chairman. Ena mo ne nam empanyimfo NDC empanyimfo so omonkọ kan chama me lodi na no ne president Mahamadu kasa. Hey obi antie. Obi antie sa wo se wonya abone a go to court and prove your innocence. Ana na mo ne nam krofo so pachew. Ni nyina ayeti o. Baby wo ha ne yenka. MPP fu amone nam NDC fu so e pachew ni nyina ayete. Na mo NDC fu so ye ma mo woni. Abana ya to ya ne ya nto sa mo fa ma meya megoro medasi o. She. Na wo ka sa 57% na ya to ya no. Sabe ya wuri ya nim kwasoro nti ne ya to sa aba no. Ya ne bedi abede no. Ti samu wa family and friends bi a mo be play a mo kwa outside and mo play eno amfa ya ho. But when it comes to accountability, don't come close. Allow the system to work. Na mo nya esa mo gigi 38.2 for no so na no mo from anomadi mo hu mo obadwam na mo sere cha mo de me ka no kwa cha ma mo ntie mo ka sa MPP for no mo pem asem sa ho ya na mo ho ya me nwanwa o mo ra fisisi ya 8 years de mo de ye mo ho ya me nwanwa say hey NDC for mo ti me surprise ni pa o na mo tell be asem ni bo ho a etimi ya just all the sere probi akwasira kire na ka MPP ni na wo so akwasira kire no no to na so odwe ho ono to no wa jataba o wo da fa sane na nanum onyase a na abehu sampo e jataba na mesira mo ba pa we enche yo enti mamu ran fi mo ho sa na 8 years nkwasom na Ghana fo nyina ko mu amoso mu ko mu bi no ya mo nkai kakra na mo nkai hu se Ghana fo to aba no for a purpose. Said ya na akoso wa mamu ni ya ni je ho a enkasa humiliating defeat na ya de ma mo no ke afa mo o enti wo se mu we hwe elections wa hu ya wini ba win bi wa wo se we 2016 no kro ma no dam no me ba cho na president Mahama nya 47 or 40 no nyai one fall below 40 ba we under 30 under 30 and omoda. So you people should value the victory Ghanaians gave you and do the needful. Do the needful. EMP ejuma wamo aya wada man no. Mayemfa politics in rem. Mayemfa amanyosem any tribalism in rem. Na to be ya mo ye mane ye yadodo. Oya mane ye ya. Se baba Ibrahim dinisika sponsor nkrofo a we see nothing wrong with it. Ba so onu abeye bibi obedibi. Na kanyame ahira no nko onye den. Onfa mra wonu wabusuafo na munni won. Na wodi a wutim kra wo cherishe wo value. But you want to disrespect somebody. You have to be a catch me say. Musuo nka me dia me just amante. Say ade na mo ye no 2016 ye ma bi nsi biem amotimi
di manu ko si President Mahama so keka nkwasasam edidi na time style bia bi no me so me metia me so me ba bedi wa time style bia bi. You know why? When it comes to President Mahama's victory, I contributed. It's me more bia kwai man keka rubbish. And we did that for a purpose. Share. What if your messages are on phone so nipa no kwase onim no mpo no wa report no. Threatening messages. Obi to me catch me say oba akoko ni. Ai oba abasi a wumuade ye. Oba abasi a wuti say I can imagine your character in the house. Enye bibia oboa. Ade na me ye na ye ya akoni dedem akwan me so say akoni sampenem. Onim na tifie. Ni aye wa nyina na nyame awuyamabo na victory aba. Na ma mi amado say anu sini bia kwatena radio so a ni TV ni social media no one disrespecting President Mahama na ukọ se ni se hunti enwuram kwan ya twa nya asam ketu o ya bre papa ansa na sa victory ni change way second independence way yen second e was President Mahama ye focus no buban no sa distractors na mo ho no we will deal with you. Yama funny headache matomo so that's the reason why I make catch President Mahama and honorable Amakofi Bua say don't do anything to please the 13.2 people. They don't deserve it. Allow EMP to do their job. Allow them. Some EMP on top tomatoes. Engineers and planners omunton nkonya. And engineers and planners only law firm. Engineers and planners only bank. Engineers and planners, seven producer, onya estate developer. Na dwuma ya mining. Eno no waya fiti yakatwa pazubesi ne. Enti ade na mo pese mo ma ade looking like as a President Mahama second coming year and engineers and planners e be ya mining. Na no so as NDC for no so hamo mo afa no world cup. Oh. Ade asama. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.